Kinyarwanda simi. Haya. Mtekuteni tubana nanangi. Okay. Abo dukorana nabo hano na FARDC nitwa Ajida wa Mungu Innocent nkandi FDLR. Okay. Wa Mungu Innocent Adjudant. Okay. Abo dukorana nabo cyane mu ntambara. Nous travaillons pendant la guerre avec le FARDC Nyatura. During the war, we worked hand to hand with FARDC, that's the government army, and the Nyatura. This is a local. Il y a une précision que les gens doivent savoir. Qui forme les Nyatura? Abarundi ngo ko baritegura gutera muri ho plateau. Sinzi niba mwazumvishe kandi ni alerte bashyizeho. Nje nabibonye kare na posting iryo tangazo sinza impamvu ngira ariko so ikindi nuko baba barundi bibunda byabo ku mipaka n'u Rwanda axe yindi twovugaga ya yindi muhire yatugejejeho aya makuru naje mbonye uko Minova iri mu maboko noneho si Minova ahandi kuri centre hamwe muhire yatubwiye ahubwo hose kuri centre ya Minova mu muhanda niho bari ubungubu werekeza nani muri Sud Kivu niba ari Bukavu simbizi niba ari Kavumu abahazi wenda uva Minova ubugenda ujira ruhande rwa Zanyabibwe. Yes, ura muhanda usubira za Karehe ukabona ko uja guseruka za Kavumu ya ikintu gitumye mvuga gutya nuko mubizi ko nani general nani harya ni bya Mungu muri M23 avuka hariya arahazi cyane iriyo axe arayizi cyane kurusha n'ahandi hose. So murumva ko ese general za Mungu numushi no muhavu je pense menya ari umuhavu ntabwo ari umushi hano za Minova nyine nabahavu na za Nyabibwe. So murumva hariya barahazi kandi guhafata byo koroha cyane no kwinjira muri Bukavu n'ubushize niba mwibuka neza abantu binjiye nani ku gihe cya Mutebutsi igihe nani Laurent Nkunda afata Bukavu umuntu wari ufite advance pata yiwe yari umuhavu nawe niwe wahafashe hariya kugira ngo ayobore urugamba. So buriya nawe urumva ko byoroshye cyane kwinjira muri Bukavu n'ahandi hose wenda niba ari yo ntego kuko ntabwo tuzi muri programme yuko bimeze. So nizo nanje narengarutseho gusa kandi rori imbere akomeza duha makuru neza kuko abantu arahazi naje ko nababumva ariko ndi mu kazi murakoze. Yarakoze umuvandimwe reka noneho dukomeze na rori imbere nimba hari nandi makuru ari kuza va muri Nord muhire uze kuduha iyo update kuva turakomeza tuyakurikirana ariko rori imbere akomeze atubaririze inkuru zindyohera kubi. yarageze mu bice bya sinzi aho tumuhagaze yarageze mu kubyara bagezeyo abana bagiye basigaye ntibabaza ninde ubwiye ngo Gahire yari se wabo wa ni nkuru ni njyewe Gahire urumva Gahire avukana na data ise n'umwe na nyina n'umwe Gahire twarabanye nukuvuga ngo Gahire yari yararushiwe ndagira ngo yari yararushiwe wabo Munyamurenge kuko n'igihe abanyarwanda batashe abasore benshi b'abanyamazi twabanaga basubiye muri Nord Kivu ariko Gahire twabaga mu ikoyi imwe ari paratuni komanda wa paratuni 1 abana paratuni 2 na paratuni 3 barahongo b'abanyamurenge umwe ngo ni Muhoza n'undi ngo ni Sebido. Muhoza yapfuye mu ntambara za RCD yaguhira ruhande rwa Zanani rwa ruhande rwa za Manono naho Gahire tuza gusigarana nawe tuvana Rubumbashi turatwurirana indege turazana no twitura kuri Goma ngo tumare tuva kuri Goma kwe tuja Beni tugeze Beni bafata igice kimwe kigaruka Goma indi groupe twari turimo twebwe iyo Bagahire bari barimo baza kuri Goma twebwe iyo twari turimo dusigara hariya tuje gukora ama operation hariya za nani za Rwenzori hariya Rwenzori hamwe n'Abagande ni mushake muza munareka ndahabona hariya nanjye ntazi neza wambukuriya mupaka ugana za Kasese na Kasindi
ndahazi hose naho hariya kandi hariya ndahazi pe ni ukuvuga ngo uva Beni ukambukira Semburiki ugatangirira hariya Murongo Mutwanga za Kasindi za Rubiriya ugasuka ukagaruka za nani za urura Rwanda rwa za Kikura rura Rwanda haja bundi buryo twagaze dukora operation tugatambikana ura musozi wose ira Rwenzori yose tugaseruka uruhande rw'Ubugande tukinjira ura ruhande rwa Fort Portal tukagaruka tukaza za Kasese tugaseruka hariya Kasindi ashaka igihugu kwera niwoze igihugu uzi uwo data wacu ndi kuvuga uyu mugabo urabizi ko cya gihe turi guhunga we yasigaye muri Kongo aja mu gisirikare agiye mu gisirikare twebwe turaza tuza mu Rwanda asigaye twebwe urumva tukiba mu Rwanda twari tuzi ko yapfuye byarangiye turagenda dusubira muri Kongo cyagiye abantu bari gusubirayo asigaye noneho nyuma yaho nibwo twaje kumenya ko uwo mugabo ari data wacu atariho nyuma yaho noneho nibwo dufite mubyara wacu niwe waje ku ako sinzi umuntu uri kumvugiramo sinzi are no nuko urumva imbere adafunze mike ariko werekanye fu wowe komeza uvuge nta kibazo uyu data wacu tujya mu Rwanda kera none tuza mu Rwanda asigaye ari umusirikare igihe dusubiye muri Kongo urumva umuntu wari wasigaye muri Kongo ari umunyarwanda twatuzi ko yapfuye byarangiye abaho nyuma yaho noneho nibwo twagiye twumva ngo arahari maze umubyara wanjye ni umusirikare ubu ngubu arangije yari lieutenant arangije noneho nyuma yaho icyaje kuhaba yakoze accident ariko nta yindi ntambara ntabwo yaguye mu ntambara kugeza uyu munsi ntabwo tuzi umuryango we ngo wagiye hehe ntabwo tuzi ngo niba yari afite umwana niba yari afite umugore niba byaragenze gute yazimye gutyo urumva yaragiye umugabo arazima twabuze n'uwo twabaza none nshidutse ruhora imbere ariko muvuga Gahire iyo myaka yose bwari muzi ko yapfuye twarabanaga za Rubumbashi twajanye na Gahire twamenyanye na Gahire kuva muri 1996 muri ura muhanda wa Fizi babavanije za Goma ibo baca Bukavu ngo bagere Bukavu babazana ibuvira ngo tumare turadivasingana tuja ura Rwanda rwa za Kalemi tumara imisi turwana na za Fizi tuja kwa divasingana tuja za Kalemi turaturana abanyarwanda ngo baje gutaha baramujengera aba platoon command yabanje kuba section command igihe gitoya aba platoon command ngo arangize ico gihe niwe yari yarashatse ico ntahaye nibuka simbaye nibuka ko umugore yari yarashatse Rubumbashi babyaranye nico ntahaye nibuka ariko yaragira umugore yaragira agakobwa kakaruba byagendaga ntago ngo mwateraga intango zihushe zahitaga zifata nico ntazanyibuka nimba yari afite ureke zoshakisha bamwe mu basore bagihari twabanaga sizobura abo mbaza banibutse ariko nimba yaranasize n'umwana ashobora kuba yarasigaye za Rubumbashi kuko tujya kurira indege twuriranye indege tugaruka nta wazanye umugore abo bose bari barashatse nta wazanye umugore bose babasizeyo ariko ibyo bavuze bari gutaha nibo babo bantu hawumva babataha kandi babataha bavutse icyo gihe n'abasore n'abagabo nabo bari gushaka abagabo kabisa urumva none se ngumwana wavutse za 1996 na 7 za 1997 n'umunani n'abagabo kabisa urumva 25 yarayujuje deja n'abagabo kandi abenshi ko umuntu yamubona gute buriya ikintu kiba muri barabakobwa ikintu kiba muri barabakongomani ntumugirega ngo none urugwango barimo kubagwa abo bana bigatuma abana benshi bashaka bagataha barimo kubabagwa nk'uwo mwana mbamvuga abo bana babiri njewe nzi batashe kubera nyine kubabagwa babatuka ngo n'abanyarwanda bakababwira ngo ni abanyarwanda ngo ni ngo bazoje iwabo noneho bigatuma babaza ba nyina base bamwe bagatangaga amafoto Kinshasa ni nabo bari mu kumenya
ababyeyi babo bamara bakabohereza. hari umwana datugezeho turi mu hari umuhungu mwene wacu wapfuye muri ziriya ntambara zo kwa Nkunda hariya nk'umukapiteni Wenikega yaguye ahantu bita Inumbi. Yaguye hariya Numbi muri kare Meside Kivuna muri Kivu niho yaguye hariya. Yari yarabyaye umwana muri Ekwateri. Mwamara kuzana umwana muri Ekwateri noneho habaye ejo bundi ndi hano Michigan. Ejo bundi hambamagara umuntu uri Ekwateri w'umusirikare w'umunyamurenge arampamagara arambaza ngo se nzi iwabo wa Kega. Ndamubwira ati Kega ni mwene data wacu ariko yarapfuye. Arambwira ngo uzi ko hari umwana yabyaye hano uhawe ushakisha iwabo ngo azotahe. Umwana nyabaki w'umuhungu. Ndamubwira ati nta n'undi mwana yarasize utundi twana tubiri tw'udukobwa twarashatswe. None rero reka nguhuze na mukuru we direct bavukana mu ndimi. Mfite mpamagara mukuru we ndamubwira ati dore ngizi nambo hamagara umuntu uri muri Ekwateri hari umwana wa Kega ushaka gutaha. Bahise basaba $1,000 nyina w'umwana. Nyina w'umwana yahise asaba $1,000 ngo amwohereze. Barazimuha bamucisha Kinshasa yurira indege yorukara kuri Goma baramutora. Umwana w'umusore ubu n'ubu nyina ari mu Rwanda. Ibazo n'ukuri. None se ndashaka kukubaza amakuru neza. Ndaza kukubaza amakuru neza rwose tutari kuri space. Ubimbireho ndebe niba nibura twazabona Nkunda Amahoro ahise abona hashakira bene wabo. Amazina yawe nini? Nkunda Amahoro. Reka nzi. None se nzoshakisha abantu twabanye babaze nimba hari uwo kwibuka nimba Gahire yarasize umwana ariko gushaka aho ndabizere yarashatse. None se Ruhora imbere uri mu bantu binjiye muri Kinshasa? Kinshasa twagiyeyo. Kinshasa yafashwe turi Lubumbashi ariko tujayo twajanye na Bagahire. Tujayo yafashwe ariko turagenda tumara y'amezi 8 tuvayo dusubira Lubumbashi. Tugeze Lubumbashi bajenga ko imwe yacu ya military bayohereza Kolwezi. Tuja Kolwezi tujana na Gahire. Urumve twarakoranya ahantu henshi ngo tumare Kolwezi tuhamara umwaka. Twagikwamara hafi papepro umwaka wose tugarukira Lubumbashi tuza kuri Goma. Twageze kuri Goma mu 1998 mu kwezi kwa gatandatu ngo marangize duhita twurira indi ndege itujana Butembo. Yakidutura Beni tugafata imodoka tukaja za Butembo. Butembo twari turi batwohereza ka komanda batayo witwaga ngo ni Abubakare. Aza kuba komanda batayo wacu hariya. Twaje turi amakoyi 4 kandi ayo makoyi yose bari abana bavuka muri Nord Kivu na Sud Kivu gusa, kandi abanyamurenge, abanyamasisi, abashi, abahunde, mbese aramoko avuka muri Sud na Nord. Uzi gihe interahamwe habaye ama operation menshi hariya kuri Goma. Interahamwe zinjira hariya mu Rwanda zikaza guterayo. Ndabyibuka. Ushobora kubona muzi yarapfuye yaguye Beni ejo bundi. Papa Mudogo bucura bwacu bita Ndangurura. Uramuzi? Ndamuzi. N'abandi bahungu bita ngo ni nani muwaga kwagatwita ngo ni Tangutangu yitwa ndewe Tangutangu yene zinagiwe yindi na iwe arizayi turi ahubwo tunavugana nawe n'umuhungu munyamasisi ari muri Ituri. Icyo gihe rero buriya twebwe cyagihe wabonaga intambara ikarishye cyane hariya. Cyagiye bageza barwana nibwo twari stand by Lubumbashi tushaka kuza. None twarahageze dusanga bamaze kurasa Duyi yarahunze bazagwanira mu mashambiri ya hejuru. Turahagera ngo tumare kwagera twe bahita batujana za Butembo. Ngo tugishike za Butembo twashitse mu kwezi kwa gatandatu ku misho wako. Twamaze ukwezi kumwe RC diratangira. Ariko ngo mwarongoraga abakobwa babandandikaze ngo nuko ngo mwageramo ntimuvemo. Arababarongo ahubwo bazara n'abana barabatahana.
hariho hari abasore benshi barongoye hari abasore benshi twabanaga nabo bari batarashaka baragiye bava iwabo batarashaka abenshi bagiye bashaka abandande hariya kandi barabyarana hariho nk'abahungu babiri hari abahungu babiri b'abanyamurenge umwe yarashatse babyarana ndavuga babiri benshi bagiye babyarana bajana hari uwacuye abana babiri b'abahungu hari uwacuye abana babiri b'abakobwa hari uwacuye umwana umwe w'umuhungu umugore asubirana y'undi umwe nawe ngo bajyaga bababwira ngo muze tubasongera ubugari mukinda niko bakabasongera koko kasha icyo ni igipindi njyewe ari ukuntu bambwiye urumva ngo abajama bageraga hariya ngo kubera ukuntu bari babakeneye ngo bakahasanga abakobwa ngo bameze nk'amasugi urumva ngo baragize ngo bakababwira bati ati karibu kaka karibu tukusongee bugali tuko na oro hapa ubundi ngo wagera tugiye rero cyagihe abasirikare bari bakunzwe cyane mwari mugezweho abana benshi bari hari igipindi kivuga ngo umusirikare ni ugomba kurongora umugore mwiza nicyo gihe usanga abasore benshi bari batarashatse bashatse icyo gihe none se abari bafungiwe iwawa barekuwe bakaza kurwana muri Zaire abo mwigeze muhura barya babajanye babafunguye cyangwa cya RCD icyo gihe twari twaramaze twe kuja muri MRC muri MRC twabanaga n'undi mugabo w'umunyamasisi ngo ni abahungu b'abanyamasisi twabanaga muri MRC noneho wabanyeho nazimurinda akiririye tena twabanaga nazimurinda twabanaga na Bugera uramuzi Colonel Bugera ndamuzi cyane Colonel Bugera twabanye nawe igihe kirekire aho twabanye ubu yabaye general twabanye n'undi musore ngo ni Fisto yaje no kuraswa mu ntambara muri Equateur bamurasa ku igiti bamurashigitse aramugara ariko aza gutaha yabaga kwa Obedi cyabana na Obedi n'ubu ngubu ariko abantu mwiza muremure twabana abo twabose twarabanye igihe kirekire ariko iyo bari kumbarira inkuru ziriya ntambara urumva ari intambara twigeze kurwana n'abazimbabwe iyo abazimbabwe turi kumwe n'abagande abazimbabwe bari abasirikare ariko iriya ntambara y'abazimbabwe babakozemo abazimbabwe bari babamereye nabi barasha abagande twagaye tugenda twabaga turi advance pata kandi twebwe icyo gihe ntabwo twari dufite uvanze n'andi mayinite y'abanyamoko twari amayinite yacu gusa tutaravanga nabo ngo tumare brigade so wacu yari mukarayi twahisaka banani abakomanda bataye bakaba bariya babugera bakayoyo none mukarayi ngo baje kumufunga ngo bamufunge yakoroganye na Bemba abanani abagande bahita bafata akayoyo bari bagira tikirere ico gihe twaga turasaduyi umugani wa ura musaza wavuze ejo bundi ngo bazogwana nk'abadafite icyo bahomba twaga turwana naduyi nk'abadafite icyo bahomba twarasha abazimbabwe baratawanyika none abagande baravuga ngo ngo nyinyi muko na mazara usana ngo nitwareke nabo baje imbere amaze umunsi bagiye imbere bagira umwaka basanga babateze yambushe abakubita ngo ako kajambo garafurere yakambwiye kamazara abakubita ngo mariyete nabiri ngo wamana wakatubwira ngo nyinyi Kongolizi ngo mko wachawi sana ngo sasa nyinyi mnapiga watu hii kama watoto wadogo ngo sasa sisi wanapiga sisi ariko abagande aho naye beko ari abasirikare baguye muri ambushi barabarasa kandi tekereza umuntu wakwiteguye ariko gihuru barakirasa kiraka umuriro nubwo bafushije abasirikare bahise bafusha abasirikare batandatu aho ngaho barimo ubusuriyete n'umwe n'umuriyete n'umwe ariko baraharashe dusanga mayiti z'abazimbabwe zigera ku 8 inzira yose yagiye ari amaraso barakirasa igihuru gihinduka ivumbi
none se ukiraho ibyo na ya ntambara basubiranamo n'abanyarwanda twari duhari wari uhari twari duhari Gisangani Gisangani twari turi kumwe n'abagande twebwe ariko abanyarwanda bari batumaze igihe bafata ntaganda rwa mikono ntaganda ntabwo bigeze bamufata rwa mikono bagutira ku mayange ntaganda yarakomeretse ntaganda buriya yari ikihe ntaganda ku isasu ngo wowe ufata ntaganda uburinde ntaganda yararashe ararasa imbunde amasasa arashira aja ku mbunde za musada nizo bamurasiye uzi ko ntaganda bamurasha amasasa 6